Hurmatlı kesipleşler, stüdentler, kadrolu meymanlar, jana zamandaşlar, бүткүл дүйнөлүк менен бүгүн арналган фестивалды ачык деп жарыялообузга тепилди. Анда бизе сиздер үчүн Кыргыз филологиясы факультетинин атайын даярдаган видео ролиги бар. Анда бизе көңүлүңүздөр мүмкүн экранда болсун. Эл аралык электр күнү куттуу болсун. 21 февраль Мыйнал халк маданий дубай. 21 Шубат улуттар арасы ана тил күнү куттуу болсун. Жусупова Алина жана Жаныбек кызы кыз-жибек кыздарыбызды Айгүл Манас жылды чыгармасы менен токтолуңуздар. Насипова Севилья кызыбыздын аткаруусунда Азербайджан тилинде көркөм окууга кесиптери эле курчаланды. Vatan bağı elvandır, yok içinde fare hüküm. Bu ne ezablı hüvrandır, köksün altı
Berrin valla ellerler Turgu hayrinden uyan değiller Gözüm açık gördüm cümle cahani Şolduranı Şahi Merdan deydiler Erenler cembol bağda ettiler Münafıklar durup hezer ettiler Ali babam bizge nazar ettiler Bir kase meyve İçhan deydiler Uyanık gaflattan açtım gözümü Erenler payına sürttüm yüzümü Rukatlar kalp sözledim sözümü 80 bin kelam beyan deydiler Erenler cengoğlumundan göçtüler Sıra köprüsünden bir geçtiler O kopsu gösterdi şarap içtiler İçen şahbazların sultan deydiler Mahkum böyle sözle bu şirin dilde Umuydum durur şolduran yolda 5 vakit namaz oldu kevimde Ahiret yoldaş iman deydiler Vaktiyen Bekul, azamansız. Analize gazetli Ak Kayınday Buralgan Karagayım Çuyok'un Çevre LT125 grupasının kızlarına Özbek deyin kalmamızlarına dürümle olacak başlarca. LT124 grupasının stüdyenti Emilbekova Nuriza kızımızı çağırıyoruz. Thank you.
группа ФО-124 представит стихотворение на польском языке. Dzień dobry, a my uczymy języka polskiego. Польский to jest język z grupy języków słowiańskich. Po polsku mówi około 50 milionów osób. Многие известные во всем мире произведения написаны на польском языке польскими авторами. Даже многие среди нас читали «Ведьмака», знают Салари Слема, детективы Иоанны Хмелевской или польских лауреатов Нобелевской премии Шенкевича, Милошин или Токарчук. Nobel sıylığı Polak edebiyatçılarına ciddi yolu uygarılar. Анда Нобель сыйлығының лауреаты Висуа Шимборсканың «Бош Батырбегі мұшық» айтуына құлақ салды. Wisała Szymborska kot w pustym mieszkaniu. Umrzeć, tego się nie robi kotu. Bo co mam począć kot w pustym mieszkaniu? Drabować się na ściany, ocierać między meblami. Nic niebo tu nie zmienione, a jednak pozamieniane. Niebo nie przesunięte, a jednak porozsuwane. I wieczorami lampa już nie świeci. Лестница, слышны шаги, но не те. Рука, что клала руку на тарелку, тоже не та, другая. Что-то тут не начинается свою обычную форму. Что-то тут не происходит, как должно. Кто-то тут был и вдруг исчез, и его нет. Bardaq şkaflar teşhirdi, bardaq teşhirler de karanlık çıktı. Giyendi nasıl da karanlık. Tüyüva karamay, kağızlarda şaşırıp kaldı. Bunday uçurda dağın yakılığa bulun. Bolğunluktan ötür gerek. Niech, no on tylko wróci. Niech, no się pokaże. Już my się dowie, że tak słowem nie można. Będzie szerzyło jego stronie, jakby się chciało, nie chciało, pomalutku, na bardzo obrażonych łapach i żadnych słowów, pisków na początek. Dziękuję bardzo. Так, а сейчас группа ЛК-124, второй курс, направление русская филология, исполнит песню на княжском языке под названием «За 100 лет». За 100 лет выиграл под седлом. Если tylko wybieraj na pochłe, odkąd jesteś nigdy nie gadać, leskaj się nim pewną wspominką. Pochodnie mogę dopłynąć tu na poszat, a
и за 100 лет. Гости дорогие, что это вы приуныли? А ну-ка веселье начинаем, масленицу широкую гуляем. Люди добрые, вот наступила на данный момент, когда мы силу не уж провожаем, да весну простую встречаем, нашу масленицу широкую открываем! Вот масленица, девушка капризная. Она любит, чтобы ее звали долго, хвалили, нахваливали, да угощениями вкусными замаливали. А всего милее масленицы угощения, блины вкусные, румяные, с яйцом, маслом, со сметаной. Давай ты, масленица, проси, уговаривай, в гости зазвать. Давайте ее вместе позовем. Все готовы? Начинаем! Солнышко, лёдышко, выгляни в окошечко, там малые детки ждут твоего света, лепешки валяют, тебя поджидают. Кушай ты, моя масленица, перепелиные косточки, бумажное твое тельце, сахарные твои уста. Приезжай к нам в гости, на широкий двор, на горах покататься, в блинах поваляться и сердце потешится. Дорогая наша гостья, масленица Алёшка Изотьевна, Дуня белая, дуня румяная, косоцветная, трехоршинная. Это алая, туполтиная, платок беленький, новомодный. Брови темные, наведенные, шуба синяя, лыски красные. Лапти частые, головастые, портянки белые, навеленные. ой да масленица на двор бежала, красные девочки ее встречали. Ой, да масленица, погостюй недельку, широкая, погостюй другую. Ой, смотри, честной народ, к нам матушка зима идет. Миша, Крошка дорогая, белая да седая. мешки с душу везешь, на землю молот трясешь, сугробы наметаешь, вокруг землю устилаешь. Зимушка, зима, что-то ты не взяла? Ой, смотри, народ, к нам матушка весна идет. Здравствуйте, люди добрые, я весна красна, бушу землю ото сна, наполняю соком почки, на полях ращу цветочки, прогоняю с речи идет, светлым делаю восход, всюду, в поле и в лесу, людям радости несу. Вы меня ждали? Да! Вы меня звали? Да! Ошиблись, не хотя я тебя звать, или со мной хорошо. Да правда ли ты говоришь, сестрица? Видно, уж мой черед подошел. Тепло до света всем захотелось. А я говорю, рано ты пришла, какие-то цветочки, какая-то весна. То ли дело со мной зимой, бабу снежную лепили, крепость из снега строили, снежки играли. А ну-ка давай, силой победимся, кто из нас победит, тот из нас и останется. Эй, веселый наш народ, если дружно взять халат, потянуть вперед-назад и сказать 3 раза победит, наверное, смех. Хоровод к нам подходите,
Студенттер Чет Тилдер Институтунда дүйнөнүн ар түрдүү тилдери окутулат. Немис, француз, англис, корей. Ар бир тилдин өз маданияты, тарыхы жана өзгөчө коздугу менен айырмаланат. Ал эми сиздин алдыңыздарда англис тилинде окуган студенттери тосбаңыздар. Good morning, dear friends, colleagues, and guests. Today we gather to celebrate what we love best, our mother tongues, the voices that shape our mind, the words, the stories that I say by. English, my tongue today, opens to far and wide. It travels oceans, crosses cultures, this heart is our guide. From simple greetings to stories profound, every word carries meaning, every sentence resounds. Languages are bridges, not walls entwined. They hold our histories, our hopes, our pride. So let us speak boldly, let our voices be heard. In German, in English, in Kurdish, in every word. Today is a celebration of sounds, of thoughts, of play. A tribute to the languages that light our way. So, welcome, dear friends, to this joyful array. Happy Mother Language Day! I need you so
deutsche Sprache haben wir einen Schritt in die Welt, eine reiche Kultur, eine jahrhundertealte Geschichte, somit wissenschaftliche und literarische Tradition gemacht. Wir lieben deine Möglichkeiten, aber auch fragen, wo sind wir und wohin gehen wir? Die Zukunft ist keine ferne Ort. Sie beginnt hier, in unseren Hörsälen, in unseren Diskussionen, in unseren Entscheidungen heute. Universitäten sind nicht nur Orte der Wissensvermittlung, sondern Räume des Denkens, des Dialogs und der Verantwortung. Gerade hier sind sie geboren. Sie beginnt mit unseren Entscheidungen hier und heute. Und der schöne weiter. Woher kommt der Osterhase? Da ist er also wieder unterwegs, der Osterhase. Ganz brav und fleißig hoppelt er durch die Gärten und verteilt wie jedes Jahr die bunten Ostereier, die dann von kleinen Kinderhänden aufgeregt eingesammelt werden. Aber woher kommt eigentlich die Sammlung vom Osterhasen? Warum bringt er im Frühling Eier? Und warum sind Ostereier bunt? Das sind reich mit Fragen rund um Ostern, den Hasen und den das gehörigen Brauch. Wer bestimmt, wann Ostern ist? Ostern ist einer der Feiertage, die kein festes Datum im Jahr haben. Wann Ostern Jahr für Jahr in Deutschland stattfindet, sich also im März oder April einen Platz im Kalender sucht, ist dennoch klar geregelt. Ostern findet am ersten Sonntag nach dem Vollmond im Frühling statt. Auch der Hase und auch das Ei. Ein Symbol für Fruchtbarkeit und neues Leben. Am ersten, die Wiederauferstehung gefeiert wird, passt das sehr gut. In der Antike war der Hase zudem ein Symbol für Jesus. Auch das ergibt also durchaus Sinn und war der Hase bekommen. Ebenfalls in der Antike war der Hase ein ständiger Begleiter, der Göttin folgte und ganz als Los in den Himmel. Die Eier mussten während der gesamten Fastenzeit gelagert werden. Die Eier wurden daher gekocht und sie konnten während und der Geschichte werden. Die bevorzugte Farbe war damals übrigens rot. Und jetzt präsentieren wir Ihnen eine kleine Szene über Ostern in Deutschland.
просим Азер. Das macht Spaß. Ich hoffe, eine große Ich fahre. Ich bin der Reihe. Wir wünschen Ihnen ein wunderschönes Osterfest. Frohe Ostern! Frohe Ostern! Que cette fête soit pleine de lumière, de sourires sincères et d'espoir, que l'art et la culture nous rassemblent et que l'amitié nous accompagne ce soir. Que la langue française belle et vivante nous unisse dans la joie et l'harmonie, qu'elle inspire nos rêves et nos talents et illumine notre vie. Dans chaque mot, dans chaque chanson, vivons ensemble cette passion, que ce festival reste dans nos corps comme le souvenir d'un bonheur. Et maintenant, les étudiants de première année vont Comme un orage qui gronde, je pense à toi à chaque seconde. Comme la pluie sur la fenêtre, tu me dis oui et puis peut-être. Mais moi je t'aime pour la première fois. Mais moi je t'aime, je ne veux que toi. Premier amour.
Айдег입니다. Здравствуйте, уважаемые гости. Сегодня с вами ведущий Айдег. 이따야로. 오늘 세계어원 페스티벌의 행사일만으로 저희는 한국문화를 소개해드리겠습니다. В рамках фестиваля языков мира мы хотим представить вам корейскую культуру. 오늘 이 행사는 한국의 전통 명절인 설날과 겹쳐서 이 명절에 대해 여러분들께 간단하게 소개해드리겠습니다. Наш фестиваль языков совпал с корейским Новым годом Сорнай, поэтому мы сегодня расскажем вам об этом празднике. 설날에 전통적으로 불리는 노래를 들려드리겠습니다. 지금부터 저희는 한국어 학생들이 전통적인 같이 설날을 불러드리겠습니다. Сейчас наши студенты исполнят песню, которую традиционно поют на празднике Сорнай. Качи Сорнай. 이 설날의 의미와 전통에 대한 준비한 내가임과 노라임을 무대로 모시겠습니다. Сейчас мы просим Дегаим и Нураим, которые подготовили презентацию праздника Сорнай. Барыңыздарды Құдай жаңа жылменен құттықтаймыз. Жылқы жылы барыңыздарға игілік, бақуатшылық және бақыт алып келсін. Барлық жақсылықтарыңыздар дары орындалсын. Қырғыз Қытай Жүзу институтының студенттері Ильяс Вадым және Сабырова Нураяны көркем оқу номерімен сіздердің алдыңыздарда.这里的监控很高，相遇尚未希望的书。每一部教育都在世界上轻轻地回响。角修楼的窗户映着城堡，也迎着越来有越来年轻的脸庞。他们带着不同的愿、不同的梦想，却在不同一片草原学习如何理解世界。图书馆里，礼书越未来，并且哪里？
想寻找答案，也学会提出问题。这里不仅教会我知识，更教会我思考。不仅告诉我事实，更让我理解责任。操场上风吹过我的旗帜，青春在奔跑，像草原上的马，自由而坚定。课堂上，老师讲述民族的历史，讲述重要的变迁，讲述世界的演习。我忽然明白，大学不只是建筑，而是思想汇聚的地方。在这里，我学会尊重不同的声音，尊重用语言搭建桥梁，学会在传统与现代之间找到平衡。吉尔吉斯国立大学不仅是我的校园，也是我成长的经验。当夜色降临，校园的灯光温柔的亮起，我知道今天的努力会成为明天的力量。有一天，我会离开，走向更远的地方。但这里教给我的勇气、思考与坚持，将一直陪伴我。在凹岛上的守望下，在风雨阳光之间，我曾在这里学习，在这里成长，在这里第一次真正理解未来的意义。Kırgız Xitay Yüzülü İnstitutu'nun stüdenti Bekturova Leyla Paumu ürün atları verelim sizlerge.
Сабырова Нураяна жана Каримов Михаил Кытай флейтасы менен сиздерге номерин көрсөтүшөт. Кыргыз-Кытай Сүйлөө институтунун бийчилери Кытай бийим менен
Kırgız Yapon institutuna ötürtürüz.皆さん、今日は日本について取材したいと思います。 Саламатсыздар, bu урматтуу биздин коноктор жана достор. Сиздер менен Кыргыз Япон институту. Бүгүнкү кечени кыргызча жана япон тилинде алып бармакчыбыз. 日本は東アジアの島国です。大きい島は4つあります。本州、北海道、九州、四国です。日本の首都は東京です。日本語はキルギスに似ています。例えば、パンはナンです。世界は日本語アニメから知っています。 Япония Чыгыш Азияда жайгашкан арал мамлекети. Ал Тынч океанды жээгинде жайгашып, 4 аралга бөлүнөт. Алар Хоншу, Хоккайдо, Кюшю жана Шикоку. Өлкөнүн борбош шаары Токио. Япониянын эне тили бул япон тили. Япон тили кыргыз тилине грамматикалык жактан жана кээ бир сөздөр менен окшош. Мисалга алып карасак, пан сөзү кыргызча нан болуп эсептелинет. Япон тили дүйнөгө аниме аркылуу таралган. 日本の文化はとっても豊かです。昔は侍が活躍しました。芸者、茶道、生き花などがあります。伝統的な服は着物です。 Япониянын маданияты өтө бай жана кызыктуу. Бул өлкөдө самурайлар тарыхта чоң роль ойнойт. Ошондой эле гейша, чайчезами, икебана сыяктуу салттар кеңири белгилүү. Япон эли улуттук кийим катары кимоно кийишет. Япон ашканасы да өзгөчө. Суши, сашими аталышындагы чиги, райна сыяктуу тамактар дүйнөнүн көп өлкөлөрүндө белгилүү. Япон эли тамак ашында сапатка жана кооз жасалгасына өзгөчө көңүл бурушат. Сүрөттө көргөзүлгөндөй эле япондор тамакты өзгөчө жасашат. Бул деген тамактын гана көркүн ачпастан адамдардын табитин да ачат. Биздин институтубузда ТПО аталышындагы группа бар. Алар сиздерге япон тамактарын тартууламакчы. Ал эми экранда көрсөтүлүп турган тамактар бул Японияда кеңири таралган тамактар болуп эсептелинет. Караи аталышындагы тоок эти, салат жана япон чайы. アリガミは紙を折って形を作ります。一番有名なは鶴です。鶴は仲良きとペアのシンボルです。 Оригами бул кагазды бүктөп ар кандай форма жасоо өнөрү. Ору бүктө болсо ал эми ками кагаз дегенди билдирет. Бул өнөр Японияда байыркы мезгилден эле кеңири таралган. Эң белгилүү оригами турна кушу болуп эсептелинет. Япония өлкөсүндө турна узак жашоонун жана тынчтыктын белгиси. Оригами балдарды чыгармачылыкка, сабырдуулукка жана ошондой эле тактыга өнүктүрөт. お辞儀の文化、日本では挨拶としてお辞儀をする文化がとっても大切にされています。お辞儀には軽く頭を下げるものから深く礼をするものまで場面によって使い分けがあります。相手の敬意や感謝の気持ちを表すため、学生のうちから正しいお辞儀の仕方を学ぶことがよくあります。 背中の過ぎ手をよく見せるのは下です。 Баарыбызга белгилүү болгондой эле ар бир элдин маданияты тили болот. Япондордун маданияты катары ожиги салтын карасак болот. Ожиги бизче айтканда жүгүнүү салты. Бул салымдашуу, ыраазычылык билдирүү, кечирим суроо жана урмат көрсөтүүнүн негизги формасы. Япон коомунда таазим кылуу өтө маанилүү. Жана ошондой эле жүгүнүүнүн тереңдигине жана узактыгына кырдаалына жараша өзгөрөт. Жүгүнүүндө ар дайым тартип сакталат. Эркек кишинин колу дененин капталына туруп, бел түз кармалат. Ал эми аял кишинин колу ол алдыга алынып, көз караш төмөн багытталып жүгүнөт. Ал адамдардын бири-бирине болгон урматын, сыпайылыгын жана тартибин көргөзөт. Баарыбыз билгендей, Японияда жүгүнүү адатка айланган көрүнүш.
ご清聴ありがとうございました。 Көңіл бұрғаныңыздарға чоң рахмат. Әрбір елдің өзіне тиешелі маданияты, салты, киімдері, ырлары, билері бар болады емес пе? Япон елінің маданиятын чағылдырған би. Чоң рахмат. Бұл бесінші айтқанда Япон ордун майрамдарда бийлетүүчү бии болду. Кийинки кезекте тил жазуу аркылуу эмес, баарлашуу, жомоктор жана ошондой эле ырлар аркылуу сакталып келет. Ар бир тилдин ооздугун ачып көргөзө ала турган бул ыр десек жаңылышпайбыз. Студенттерибиздин аткаруусунда Судекина Мирая табышындагы ыр. Судекина Мирая. Sikina mirai kara no kore, kokoro mo nakare kikoeru. Sasuna minata ni mezanao, tanoshi
маданият тил жана тил менен эле чектелбестен өзүнө улуттук аспаптарында каттайт. Кыргызда кеңири таралган аспап комуз болуп эсептелсе, Япон элинде алардын бири тайго аталышындагы барабан болуп эсептелинет. Сиздердин алдыңыздарда тайго аталышындагы барабан. Олча Оштотрос.
катышуучулары терең ыраазычылык билдиребиз. Жеке өзүмдүн атымдан, ошондой эле жалпы ректораттын атынан, жетекчиликтин атынан баардык катышуучуларга, аны даярдоочуларга терең ыраазычылык. Азыр фестивалда жыйынтыктоо үчүн сөздү мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча проректор Назаркул Ишекеевичке беребиз. Кадырлуу студенттер, урматтуу кесиптештер, бүгүн биз адам баласынын фундаменталдуу баалуу болгон тилдер дүйнөсү менен кездештик. Биз бүгүн батыш менен чыгыштын маданияты менен кездештик. Бүгүн биз Кыргызстандын келечегин аныктаган жаштардын дүйнөсү менен кездештик. Бүгүн биз 21-кылымдагы Kırgız zamanlarına gezdik. En birinci rette bizim studentlerimizge, yaş dostlarımızga minberdi bırakmak sizlere tahsil. Var olmuşlar, aman olmuşlar, okuda zor yerlere geçtiler. Var daim, var kaçar. Danışınday, carandık, pasyonardıq hasiyetizlerdi üzgüttük, öldürüyor. Sizler Kırgızistan'ın gelecek ister. Sizlerin intelektüallık, çağırmacılık, manayınızlar bugün bizge ulu dünyanın, keremet dünyanın tartıları. Fakültette, bardaki insanlar en sonunda yaklaştı. Biz artık razı olduk. Şonktan şu iş çaran dayardanan yetekçilerge, Calbık kollektivlerge, rektoratın adına, Runtun Üniversitesi direktörü, doktor Sartas'ın adına, tereyen rahatsızlık bildirip, koyga olsa dedinizler. Hazır elektronikten direktörgen rahatsızlık kaptı tapşırma mümkünlük verin. Benim ismim Aslan. Baktana